Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li ma jeskludix li jinnomina lil Chris Fern bħala Kummissarju Ewropew. Dr. Abela għal dan waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna li din hija waħda mill-possibiltajiet jew probabbiltajiet reali u li se jkun qed jistenna sal-24 ta' Lulju meta jkollu l-fatti kollha fideh. Dan hekk kif dakinhar se jkun qed jiġi deċiż mill-qorti jekk hemmx biżżejjed evidenza kontra Fern brabta mal-każ tal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet. Bħalissa fil-qorti hemm fost l-oħrajn Chris Fern. Teskludi li jekk il-qorti ma ssibx biżżejjed evidenza prima faċe terġa' tinnomina Chris Fern għal kummissarju? Assolutament ma neskludijiex, anzi hija waħda mill-possibiltajiet jew l-probabbiltajiet aktar reali. Inha pożizzjoni li ħadd dwar Chris kienet waħda ċara u konsistenti sa mill-bidunet u id-dispjaċini b'dak li ġie rapportat f'dawn l-aħħar jiem, però l-iktar li ddispjaċini huwa dwar l-ipokrazija li wara l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt hawn il-Prim Ministru fil-waqt li sostna li ddispeċih ferm dwar ir-rapporti tal-aħħar jiem li jindikaw li Fern kien vittma ta' frame-up li nħema kontrih, fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista qed ifittex personalment lil Chris Fern u oħrajn permezz ta' kawża li fetaħ. Intant il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fosthom dawk f'Birkirkara. Dr. Abela sostna kif il-Partit Laburista aġixxa b'tali mod li tressaq il-qudiem l-isem tal-Kunsillier Indipendenti wara li ma il-mozzjoni biex tinħatar sindku Jana De Bono Grek. Kien hemm masla tal-Partit Laburista, tal-kandidati tal-Kunsilliera tal-Partit Laburista, illi kienet tkun tfisser illi l-Kunsill Lokali ta' Birkirkara jiġi mmexxi mill-Partit Nazzjonalista. Dik kienet l-unika għażla li kien hemm. L-għażla alternattiva kienet illi jitressaq il-qudiem isem il-Kunsillier Indipendenti. Il-Prim Ministru iġeb ukoll mistoqsijiet dwar il-Konsillier tal-Belt Valletta Alfred Zammit. Dr. Abela spjega li huwa ltaqa' ma' Zammit fl-aħħar jiem u riafferma li qed fadallu kontribut kbir xjagħti lill-Partit Laburista fl-irwol ġdid li għandu.